Whawhetai I le atua Lena ta Tautupu ai Inaua Nalo fafua Ya te ta Tumanu Ya pepe Se ya pepe Se alelu Ia fafeta Ya pepe Se ya pepe Se alelu Ia fafeta Ya pepe Se ya pepe Se alelu Ya fafeta Ya pepe Se ya pepe Se alelu Ya fafeta Via le lo fama le angare o le tua. E le nei tae au wala whai mai Samoa. I whanunga le lei. O le amatanga o whea mga ruenga o le nei fwoi astonai. Ia mātou I nisi le nei. Pa fwoi le inga ma le whawhatai le tātou te pau siri le langi. Wa o le nei a tae au o I titi au pui mala o tele tala I menu. Wa o ia malana pula fai tō tasi wa ia tai mailo sui fua malo wola. Tātou toi e whai loa ia I nei tai ao I rona manuia. Ia be ia le atua. Ia ia por kai ao nge sa o mo kala fa ale ao ngā sā fo ele le. Na fo le tau tō tamai te la ngā sā. God is good all the time. Yes, always. Via le tua le nei tai au. Wala fai mailo tātou tinu I whanunga le lei. Ia, ia fo na tātou iei di tulanga le mautonu o lo iei do tātou rarangi o na woutou si le fia. Ai o lo wala fai mai le nei tai au ma ua e whaafonga mai o leo te talano atu. Ua e sila mai o leo te tilo atu fo. Ia vi ia lalo na lofa maluranga le I le tai au. Nei, ta lo fofo I tapu inga maua ta mama tina mātutu o le atunu. O lau tau te talo wha wau whai pēa I le aso ma le aso. Ma talo si ai whai walo filima o tama whanau o le atunu e au fiai ma le iti lau. A wanga luenga whai ma le whaatanu ina o lo tātou wala wina o lo tau tuai o tātou ainga ma tau sei o tātou ainga. I lea tawhara rangi ma lea tawhara rangi o le te talo ale porokala menei a wha au I pēa. Lau tau te talo wha wau ta mama tina e talo si ai pe ma mana tuane ai I lau te talo I da nei tai ao lo tātou tunu ma le tūlanga o lo o iai. Ia ai, ma lore soi fua wa mai oele nei tai ao mana tu o manuia oe. Ia, ala fu ele ua ala whai re to tele o tātou da nei tai ao leo tala noa toa ia te mi whani. Sina o te nei lola po o tāse fia I nā. I le nā vaenga o le rangi māsanina e mai mo mai ai I le tātou porokalame. Ona po, lea sa o wha e mo tuai wana o se whaailo ai le iau ili ina ia le porokalame. Ai na o whai atu ia te oia na po o nei le porokalame le asore nei o le aawili ili matuai ma tau pu masa o wha mata o siatu I lau mai mo angaile. Po, e taula ina o toe wha e mo whapea. O le tai o nei e lua tātou whaataranuanga tā ua o le tai au nei. Mo mua o le whaataranuanga ma le fionga I le li whaipule o le tu malo whapalota o nganga I whamonga numere lua le fionga ia va ele pa ia ua Iona Sequini. I le mata upu
wa le wa mai ala na ia fa masironga ma ole aia fa wawina le tofi o le tumalo fa tasi fa male fa tasi mai o le fionga i le tamai tai para mi o le malo tuto tasio Samoa le fionga ia fia me na mi mata afa fa manino nisi vaenga ma le tele ofisili no nofo mai tai i le nei va ia so atoa because o le nei a va ia so il mata o pulea I upawhai o le tātua tunu I Samoa. Nothing much has happened today, or this week. Nothing much. E leise mea tele na tupu I le nei vai aso. Nā o le tātou māua o le whaamatalanga I whea na tāpena I whea ma walu whaasalanga I whea, but not really that much. Aina iei nei whasiri anoa no ta tāpena ina o whatoa atoe maua lo tāwa noa I le whionga le tamai te I pālamia. Le ala le whaatasi mai e mo le tātou whaatanoanga I le nei tae au. E iei fwoi mata upu na uta ua na pō. Mo le mai moa le tātou atunu u le nei tae au. O le sao o iei sa o wha matalanga. Ma o le a o toe pai iei au wha ngā solo le tātou por kalame nei le tae au. Nei fwoi le tae au. E iei le wha asilanga o taunu mai ia te au e au mai e se tu alalo ma au mai ai la lato pito la au e fa mala mala mai le mata au e fa ta tau il tama sua fa ia Vitale Peterson ona nafi la e mai tau mai le sona nafi o le tala le sa u ta u le sona nafi o le tala na lo mia le Samoa Global News e fai rol proclamia nafi ai pop up lo le news na la le no tal no mo fa so to na nafi. This morning, o lewa mail pitola au ale tama ia Vitale Peterson e tau wha manino ai le vaenga le no terano atuai I le afia na nafi. So, o le vaenga la na o le a o tawalunga I eri tātu por klame I le taone e wha manino ai le tala lea. O le tala ia le sa tusia, le sa utala no tuena po, nei le tae au tau mai le official ET Live, le whaamani nongo le matau punea mai le tūlea o le tama ia Vitale Peterson, po le atonu le mea lea na tupu. Le tua ia I tu sau le tustu singa na nei ma le ripoti le ring, mea na tupu ai le whale whaamasino. E tawalunga I la, ia le tātou por kalame I le tau nei, I le whaamara mana mai no le tūlea, ina ia manino, I le mai mo mai a le tātou tenu. O te mana o foi ina ia e sa usipia lau whaafonga I le nei tae au. Ma o toi whaamanatu atu I le tātou atenuu, le tātou whaasoa ua o tō maseni ai. I lunga o le page le nei a le ET Live. O le tau loto e whaiwhai pēr e le ET Live I le tae au mai le amatanga o le nei proklami. A o le toi whai ala le tau loto ai sea. Langa e whaati ngā whafonga fōi I le mole meo le pese au so. Ono winga no lau tala. I rito e a ngā i esa tala. Ai na ona o wha I lo atu whapea. E tō tele I tātou. Wa, nei koe whaasa ala ukala. E ki ape o te si male o tasi pasene o ilantou. E whao ngā ina le ngana leo te tau le mau atua I le tātou atunu. E whaasoa I lunga o le tātou proklame. A ou la tangata rea. A ou mare tangata le I lunga o tātou whaasalonga e whai. O te whautuaina le atunu. Awara tali. O loo ngā rurua pēr le tātou. Whai ngā rue ngā. E matai tūri tūlanga le ma ave ese I ala whaunga. Langa I le ma nei e lau silsila. Nile si whai mea. Aua ki koe whai kau iai. Kiro sa o mea e ia ke au. Kiro sa o mea o I wharania. Kiro sa o koe wharania. Karango ka upa. Karango sa o kua wharania ia. Ai aua koe whai kaua ngā mea. Nā mea. Ai a whai. Ai oso mai se me whapea. A toi ou mai se si whapea. Ma al whapunga nā leo te whao ngaina. Aua e te toi ano iai. A tele le tala noa iai. Unga ke iai leo wau leo kele. You know. E ua wangase. Ai. Usi mai lau mai mo malau sila o le tāpenanga le nei a le ET Live mo oe I le nei tae. O te mamuli atu lo wanganga whaafutei tele o tātua tunu I so se tawhara rangi.
O te mai tau pea le tu lalo malo tu whasoa mai ia te au. I le aso ma le aso, so se teimi a watu ese tātou update. O te mai tau pea lau tu whasoa ma lau tu alalo. E whau wai so ta ita tāpenanga. Ina ia ato toa I lau mai moa ma lau sila. So whafte tele le tātou atinu. Aole ia whangasolo le tātou proklame. O lo te fia tale atu le tele o emaili, o lo o emaili mai le tātou atinu I le tātou proklame nei. Now, o le tele o emaili ia e fisili mai le tātou atinu pe mawhai o na tali atu hea ua au tō fisili. Number one, e le mawhauna o tali ina o tō fisili. Aisea, o no tele I loa le atoanga o le tali e avatu e whaamaria ina ele o fisili. Number three, o le lona tolu. O le telefo o fisili mai le tātou atinu. O fisili na tali I le porkalamelo na 5 taruai. O le po le tātou porkalamelo na 1 taruai. So instead la o le ko repeat of myself. Yo, ala me te de al wait tua isi porkalame. Sa ili po feo porkalame ia. E tali e le tele o fisili lango. Mena le o te mai tauina. I le tele o fisili le tātou atinu. O fisili mai. A le tali o le fisili lewa e fisili ai. Sa o tali e tua I le porkalamelo na 1. Po le porkalamelo na 5 taruai. The past, maybe the 5th episode or the 6th episode. It'll be good because everything is there. Lai lunga umar tātou Facebook page. Ia tātou porkalame na tale o sili. The other thing o te mana o whiwha manatu fo le tātou atunu. O le wa mata o na wha o ngā atu le tātou YouTube channel. Now, o ngai le lava sa ukupe. O ngai le lava sa ukupe o iai. Se mea mangu, o kai mea le live a koe runga o Facebook. O kai mwhi ngai lai le lea kui o le YouTube le mea. Nanga lai le lava sa ukupe. Al vele ufai, e umalona live at tātou runga o le Facebook. You need to give me 12 hours. Yes, 12 hours. I'm not asking 48, just 12 hours. What a tau na made available you want to go YouTube. Le mele sa mai mo tātou atinu I le Facebook. Yo lau ke roa la ko ke ko fa mem fa nga pingi sa I le Facebook male YouTube. Yo e ngā kasia le mele mwhainga whai gaming si keres ka kukupe. Wa ngi por kalame or ngi free. Si keres ka kukupe. Wa pengale, but I just want to let you know that YouTube subscribers, no, you are not forgotten. Yeah. O le tō telefona auto, o le wa matona nga I e toi mai mo por kalame na auto misia ona mai mo I lunga le YouTube. O le wa matona low dato le tato whainga ringa. So, the program today, rest assured, will be made available before Monday. Yeah, let me reassure you that. Before Sunday. Yeah, uman live atu tato por kalame lunga. So, what I'd like for you to do, as you were watching this program on YouTube, time will come. Yeah, click that button, subscribe button. So in that way, ele ko kau kau ko la on ka por kalame. E on ka ko ichi live on YouTube, a notification will ping to you and then you can log on. Listen na fasis lang tawa to na watu tato. Tunu. Na. Okay. Tato tala me fasolo ile nei tao. Atala malolong atariu mai. Ona saunu mai lea I le tātou whaatananoanga mua o le nei taiao. Good morning and welcome to ET Live. We're coming to you live from our studios at Manukau, home of Pacific Business Hub. I know it's a different setup. We wanted to try something different. Is that okay? Thank you. Yeah, you're welcome too. But we're going to go to a break, and when we come back after that, the lineup for this Saturday. Good morning, Talofalab. Welcome to ET Live. We'll be right back right after this. Move it, baby. Move it,
Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. And here we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold! Congratulations, 2,010,000. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa. They've been amazing to work with. Okay, ba ye soloren. Lo kofi ala inga so. Tait fol proclame le fiong ya tangalo nase. Lo no faago pele nga so so to au malanga no mai. Ele tam fainga ala iti live now. Tato fanga solo ni nei tai au. Ole famsinonga ole na tangi ole tofa ya so alo mene. E fasanga ile o filifilie le fo le tu malonga ngai fo mango no lua. Fionga ya va ele pa ya ua yona sequini. Ele to tele sa fa mtalanga le tulanga na. Ai usimaile mai moma le sila. Ele imawa se ua vanoa. Sa ta mu fai pesa ili fiso ta inga. Male tofa ya so alo mene pita ele imanuia ai no watane la temi. Ya ai mawalo male vanoa tala no ai le fionga li fai pulo le tu malope o le sa o tawa. O le fa tala no ngala nei. Sa pu e nei le asona nafi. Usimaile mai moma le sila. Le lalak. O te fatalo fatu ile tofio le tu malo nganga ifumanga numelua lo fionga vaile pa ia ua Yohane a Yona pa ia ua sequini malo so ifo manuia lo fionga le feipule ya jalo mo palauli balo la vale so ifo manuia pa jalo vat foi ile pa ia janjo de nu a fioma pa pa ia de ro malo so ifo manuia palauli fa mole la fionga ile le feipule o le o te loa, talu mai le aso na tula iai ma o lau mtapu le whaamsinonga. Ai ua whaate ia le tapua i ngā Samoa. E le ngata o lau mataupu na mua iai mataupu whanga solo tangi whaatau mataupu tau palota. A lau mataupu fo ele na whaatu ina le matati, ele i lau whaonga ina le ngana waso whaipia. Ele i iai se ngao sana whaia i le tai ao. Ina ua tula ia lau fionga, ma le talainga ya so ala me taupu ne na tu ai lunga le vaanga talainga so ala fa ile tu le taupu vaile sa e lo asa me fa pepe nga ka wiki ike se me fa pe ko pu fa le fa msingo ile ka yao ia va te plauli mole va sili le mol si fi la vai la fionga va be foi le pa ia date o tu no la lampa pa o ia te ropo ni sila mal la langi un foi ona mai mo mai le me mo chino ai lo alwatu la velta ya le le so fua e le fale fam sino ya no ma so i lo inda o le ai se me o le atupu mo si fia balauli mai ina o fata o mo le tala o fele tangia so alo le fam sino na mata ina no ngalue saili se o so fia mo se ma feloing e a pecha ele mos felo inga mai te min fa le tangi so alo ai fato a mo la vale ma felo inga ma so alo i lungo il telefoni le aso vorele ai aso mo fu fa no
ia mo si fia balauli e aon si fia tātou tunu o mau ma so alo e vāma la lata le maso tanga e mate ainga le lei e ivi toto ano pa ia le maso tanga e pita o le tau mo fai sa ili ia so alo fai tau na mua na sa fai fo le camp le ale chalbi pi fai fo le matou camp ia e pita ia lava sa fai tau na mafilo im so alo o no lo ia no tenga so alo e fa mo le vai la na pati o lo tau va mai ai e pita palauli e ei vai na matou filo ai ma se uso ya so alo e la tamai sa ele matou le fau falenga lonto fine I to matangi sa fai le masina le tene fai ungo me sa matou filo ai ia mau tar sanga I lumo la ing pot ai le mo fai on de mo ma se tali so alo o ke lue se mai lava ma matou tap ele mo me lava stali so alo ngoi ele mo wa sa no matala no ai na mau ai pe o le sorile le na matou na vili mai ai pe mo sa ma no ia fatua ma filo ai lumo le farmasinonga o ilumo le fale farmasino ai matele yo tono le fale le potu farmasino pe o ina le sta matene mo sama felo inga lau telenga belau Wa ele o le lua felo inga la I fafo ele I tau panu atu telenga soalo be tele I tau wangina se lua felo inga le I fafo le potu farmasino e se me fa pe o le atupu ia sao le balauli mo le silfia si tante wotino sa fa so tai mai au la lo ia sa so tai la lo ia ma lo ia so alo lo finangalo lo ia so alo fia mo se ma fe lo inga il tai au la so nga fu il tau le ai le amateina le famasi nonga il tau se fulu na ma to fe lo ai la fa fo ma malo ia ona fa mai lo ia ma ti o de tono il pot famasi no e fa yesina ma tala ai le tai no se fulu sa mafelo ai mal telenga ya so alo ya matar sanga me so alo pole alo monak ya vat ya o ele fa tele wa o ele nga tang ya wa ule sa o tong foi sa lo so ya pe ta sa tele no mai so alo pe mo fa yo no tele tar sanga la ta wa velo no lo ya e mo sin to lo tual ma am ta upu sin luas ya sa vat o le no na lo te mana tu fo o te tele tar sanga ia ona matou te felo ile matou lo ia ave ile ma manao fa mole pe mo fayo te talo tu ai il famsilong pe mo fayo to tolo ma famsilong ai nia so se lua ia sa no mai nei lo ia feinta ai la tau mo fai pe tar sanga ina ia se lua so e matou felo im so alo ia ona fa wo ile mo silvia balauli sa fa tau winner famsilong tar se fulu ia ona failo tar sanga nei malo ia ai o te ia ua walau mai ia famsilonga ai pe vaiona to tu muri tu ia mo sina 5 minuti on to mai le famsino ai mai malo ia ua tau mai e na ole lua mal afai tu la le o mo vaiona fa tanga mai el famsilonga e fai esa ma tala a uma le lua mal afai tu la le e le mo se tonu ona fa wa le el famsilonga ia ona fai lolo ma tuk tala mamalo ia me lolo ia sili lu tu muli professional fanga panga no e ke lu fe lo ia mo fa silo tala ia fa gla solo ma nei la ta ol fale inga le te mai da vesta tala ia ona ma ole male telenga ia so alo fel ma tele fale inga sa tala mai so alo ja unisio va inga lo mo biela na pati ia no tele no shows ia ele fingo fi fo le fo ia ai inga sia ma to pati ia na fasi umi mel matal ndonga balauli ia e a tole tu lam afa o fel matal ndonga ai nei wal matal ndonga stulanga lei sa o tele no ia so alo ia ona sil fi lei o ta o la inga o ta o la voluso ele e ta tu te fi lo e ta tu fa vla o le si va nga so alo a vai ta tu fa o ta fa mesno o lo no winga o e ono tupu yes fa vi tau le tau dat pa o yon le fain le tatu tau vai le si tolu pa inga o vai pe falling mai ale lua tolu pa inga le la tok so ye le ma tau ta fai ma te o fai ma fam sdong wai ma te mau tinola ia ele lol me tupu pe ma te pa o mai ona fain tale on ma tau va ia na o vai vo se uso so alo vai o so se o me ne o por kiki o me mai a inga
o le so singa wainga tātou te o al tunga mau o si tātou wainga o manatu foi e tātou alo lofa i tā inga e leo mai lumo al whamasinonga ia e mese al whatasina o tātou malo i lumo al whamasinonga pe i ala i sa o te talo i lava i le ftelenga yaso ala ia pe o te tonu o lo ngā lua i lava le nganga o le tua seus ua whawhaingo fio na maua lava noa e whamatanga mailon fina ngalo ia e ave tuolan tang ia mo fai voile ia ave tuola tangi ua ave fo tuola tang ia pe ole talia tuna palaudi ua whaingo fia lava le mawhilo inga maseus ona e moni e whata milo lava ia nei meo vaenga whai mal polkiki ia e te langona e malosi ia le langona o le ainga i tono so tanga wala lata. Wa ele wa toi maua nei la se lua festola inga ma fitalenga ya so alo talu mai le fai unga le fam sinonga. Ma le toi fa ui tua o luata. Ia, sao lei palauli o le ama te so tai lunga o le telefoni. E iei ma walento tu mai tua il fai unga le fam sinonga. E alo ia ma fa mautu ina le ave tua matangi le aso sfuli mo le masina nei o winga le aso lua vai aso lea. Ia o lea ma te wheiloa i lava. Wa iei pepa ma te saini e o te saini pepa la ulo ia. Ia saini foi le ftelenga aso alo i pepa o lana i foi lo ia. Le lava lama te fsota. Ia o mo foi on fatino vaenga ia e pe o na mo mia mai e le whamasinonga. Ia o na lo ia ele o le ave tua matangi vai asfo. Pe apule lo vale li au lia. Wa ele a se feilo inga manai o tau ainga. Ia mi la to tapo inga au le tu malo foi. Ia, whawtei palauli mo whawsili tā ua tere lau whawsili. Mo na yo matu wainga o lo aitau malele i atunu mamao. E mese o te roa ma New Zealand ma Amerika, ia ma Amerika Samoa. O le langona le loto whawtai na vili, na tau whai vili mo maina yo wainga e mai loto whawtai. Ia ma le whamalo foi leon sa. Ia o na o mawhai o na tawhalfina ngalo o le uso yaso alo o te whaua wina le tofi o le tūmalo e le nei 5 tausanga. E sa mo moli le ngangal whaktai wa te tonu. Ia ua mawhanawhana ma maua le to o le sui whai pule. I le lantou te talo ia me sfol tapu inga le leoa. Ia se le i mosa mātou whira inga malo tūmalo e sa wha leo lunga o ala leo lo o langona whaktai e moli so tūmalo ona o le langona lava lea. Sa momoli mai le tu malo ia o tau whai pe te pena nei whamasino. Ia ina ia alofangia so alo e tawhalona whilangalo. Ia le lava ua tau lau al whamboe moe. Ia o moli fo il whaktai le tu malo ma la tu tapo inga. Whaftai lau fionga ni whai pule mole awa whatal noi lungo o proklame manuia fo i tā penanga o whai ungo nei vai aso malo tūlai maile i lunu fo le tu malo. Whaftai plauli ia alofa tele atu i proklame ia alofa telefoina yung matu wainga o lo bau mai ta vasa launga i so stafa lo lang ia manuia whai ungo nei vai aso plauli. Masalo le na wai mau mai e tofu foi tātou male mea wanga iai lau whaamsinonga male mea wa tau nuu iai la oe whaale di wina o le whaataranga nei male mea wa tau nuu iai la oe whaatu whaala inga e whaatatau education lei i whaamsinonga lea pa re peo na sa au whaino atu i le pō na pō e pea tali whoringa ma i lau tilo tilo o le fuai tau lea e whaavavau ainga. O I lava lea o te iloa. Lea na amata ta penai le tō whamamao, ma le tō whaloloto, ma le tō whawhetalai. O I la uai e tolu, o le na tangi, ma le fionga I le li whaipule. E peo I nā, lea na amatai o na tapena le toe suia a toa o le anganga na whaunu ai le tangi. Pea le te mai tau mai le saunuanga le fionga I le li whaipule. I le la whelua inga ma le whatalenga I aso alo. O le ainga. Family. Yeah. E reo tue pō mare.
Na te fia ma leo te iloa. O le nei mea o le palota. Peia o le palota le tēnei. Ua ese ai ainga. Ua makua le iloa ai e leisi. A o le uso tu ofe. Leisi. E fai la o le kuai unga maua o se kako fai ngā malo. A o le atili ai o ne tuai. O na toe maua o se le leinga. I le vao ai. Ka me. Alo fai. O sisi ale fu ale tangata ia. Ia. Walu a whaasara ngā le ko ngi ar kanga ka ia malu ai lau. Ale se i seu sila nea. Oile. E feu wa i tua. Taru mai le aso iwa. Ia kalu marika o tangane kengei. Le ai whapengei. O le whapea. Ai feu wa i whapea. E o mai i le so. E le toi whetau tala ia i lava. So mana tua whine. Po le tau songa. Ia. Cousins. E uso tina, pe uso tama. Awa makua var fongava. I nei meo paroto. So a fai o lea ua tamua le mata upu le nei. E le ftalai ngā so alo mene ma le fionga i le li foi pule. Au mai itua. E le ole au mai itua ina ia whaamali ai se fai pule. Wale kuk wharongo mangin whaamangal fai pule rea. And something tells me that wharongo whaamangal fai pule rea. He was willing to go all the way, whatever it takes. But o ki ma le tatala o le mea nei, o le na ia whauru tangi. O ia na amata mea e whauru tangi. O ia foi e amata mea, i le wha wau, ne, wala wale. Ia wato wa aila le mele o tupu. O le si mea ko ufie fesidi e ia awa ngalong o fesidi li whaipude. O le ufie fesidi a waele, o le mea ngi se mea whasa vai. Na le wingo lau kalali kui. Le wa maka le keisi sa vai. Ni mea whasa vai mea i, o le mea whasa vai. Wala valea. Wala valea. Wa malo o le palota, malolo, ile malolo wha tamari. Ile fu wa maka mea o kousa vai. Se mea wha pule o ngolari mea lea. I'm just saying. Se me fa pule ono le mele, po se me fa sa vai le mele. Ole a ua malolo fa tamari. O le lima tau sanga ele o se me umi. Ai pe ona sa ono nele li fai pule mo ua mali di ai mana la feu tani o soa. A alwa uanga al kesinge ai tau fai pa uma. E se furu tau sanga. O ka se pi o ngai whaakari, le se furu kausa. Rather than avela noa. Alue, manuia lo tula le tofi o le tu malo. Sa o iai foi. To e sema se sistemi, e to e oso foi le la. Fa o umila la o fa matalanga le mata o pula nei. O na olena ta uele i mosa o so ta inga man fatalanga so alo. O te le selu. O te le lopo le a le mafuanga i tua to le mea na sila i so alo na mafuai o na faile nei unga. Ai o le tala atu i le taheo nei. E toro pulo. Ai sea, e tele mea ta wa amata mea i le case le aso alo ma le fionga li faipule. No ta nau o le a lima tai nai le tele o mata o pu o lo o anga e mai pat ele ai. Ya lea, wa mapu. Wa malo lo fo il fitalenga ya so alo ya. Mapu fo il fina ngalo ma le tofa le fionga li faipule. Ta pena i luma.
mo lea ta pena si ai o le tumalo a i wa fa mausali hai le foi tau le no fa no fa ai lo tona po e fa va vau ai o kofi ma le vala winga ma me wa fa ai ngai ele ku fa mo pesa ele fa va vau si me a inga la vaia. You can't choose your family. You can't. You can choose your friends, but you can't choose your family. Ole fale a nga tele lea. Ole fale a nga tele le mo wa ula vaia. Yoe. Ole upua le kung vole le ki tele a pesenga. E makua ile o. Ole ko fa kamari, ma ko fa kala. Ma ko fa soa. Sila mamau. Lea na la ulu tau nuul mata o pune. O se fale a onga le lea. Mo tātou Samoa. I so se mata o. E o lo i se me kau vai funga vai le ainga. O le ni o lea. O le ni o lea. When it comes to your family. E kau mawai e atangi ai le mea lea. O le avatu au mai. Ai a saulo le ni o le porkiki. Iwa kako va ai la ye. Le ke sila marika ngi lo kalngo ele ia se fai nga malo asamo ufakula. E sea. O manga palo. Ai musu le si vai nga ese si okuri si vai nga fa awu ngon malo. E sea, la ngol li o le porkiki. Ai saulo le di o le ainga. Ale wa maka me vo so va. Wala va. Ele o le finau ina ia malo se vai nga fa fai. Ele o le finau ina ia malo ai se vai nga ta istanga testotas. Ele o le finau ina ia malo se porkiki mamape pala. Ai walolo a fina ngaloma. Ono o leivi toto male ano o le uso tu ofe. Wa fa mariaina ainga o mai lua. Wa fa mariaina le silsila le tu malo. Wa fa ingo fia ngal bengal fa msinonga. Wa minoi lumar sa o nganga I famaunga no mele lua. Ai sea. A matamea I tamai vai ane apa I o swafa. Vai ane apa I o swafa. Ya, ada nga? Ya, mga kaile fingawa. Ya. E fa nga solo isi fingawa yo fa nga solo nei. Pela le mele no fa tu ina po. Ya o tato vai nei fa msinonga ye fa wa mni. O le tu la I tele o mori mau. Ai pe ya le mele o ki kau kilo ko. E pe fa ta la sua le bele. No tuli a pusu I tau vai mai se kupe fa ka wenga la ko pia o ka kai. Tu sanga ole matanga na leilo au makwa li ali I mai il fa msinonga. Ole mele ale tanga tan fail te mer fenga parata. Dia, ba o fa ko po yo. Ma lo nge I. Kuriange ka fa ko I o kale luar va veo. Yo ka usuru nge ko le fa le ainga. Ya, komiki ma. Ma ya la ku aku makir le lumar fa msinonga ka kingo I. O ungo walu sui ka vai mai so kupe. Tupe. Ole tupe. Na la yona na lu fai. Le oto e tu mati le tila I lumo le fam se longa mata utino I ole tupe. Kalo fai. Yo te ro ole ata fo le ole fa nga solo mai le telo mata apuye e fa nga solo mai nei. Yale. Ole fai tatu ba longa tadi mai. Ole tato fa tele no ngalo na lua ile nei ta ole fionga le tomati parmia. Pe amai ale tato fa salongo fa business ni. We'll be right back. Move it, baby. Move it, body.
behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Peppertoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold! Congratulations, 2,010,000. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa. They've been amazing to work with. Atalofaya Junior Luunga. Junior Luunga is watching ET Live all the way from Seattle, Washington, and it's Friday morning in Washington. Talofa Junior. Malofa of Delfa Smasha Kuala Kalalion. Tanil Maralunga, I fake going on Mako finger. All of Silinavat. Aulele Kalimere Lidolem. Oeman to Aina Lanwa Limas Futala Samoa. What of you for Pinga? Because oh yeah, Otele Loa Lelanwa Limas Futala Sam. I have a silly man tell Lelanwa Tala Samoa. Everybody knows, including me. Yes, lang odo. I feel no pico. Bevaru epese foodware. Yeah. But the question, all of city. Avaku sa ukupe. Sa nga ruenga ole mai kau ole langor kupe. Pe avaku sa ukupe. You're supposed to spend it. You don't study it. What it looks like. If I'm given $50, I need to go spend it. If I'm given $50, it's not my job to study it. Oh, okay, it looks rectangle shape, da. No, faya koi foot. Na malia yo le to tele o tonya wa. Faso ba ta program nita. Mai tui. Nga wa ma ka me ka mi ki le ku kange. Yeah. Mai ole ko fara nga fa ka mai ki ole ku kange. Yeah. Ole fisidi da e fa awa wai fa pe. I don't know. Ole la na no fisidi toi. Se me fa sa va ile mele. Ole a. Malolo fa tamari. Fa le au tele le mea. Ile tele fu yo tatu fa un fa. You know, when it comes to family, e yai le avanoa e mawhai o na swallow pudi. Eisa le hanga o le ainga. Au se siali o i kua kore mene, whingau oe. Whingau langa e. Whamail whasilang o loa ia kau. Ai a saulo i kongo le ainga. Le aila e whawhaskepu le bea. E ke whiu e whingau kongo loa ingi. Whawhaskepu. E ki ngalo whalonga koe sa. A e loa e ke longa whael whangaua. Whakari. E iai. Lo koemi. Lele, tato whasolo. E nei tai au. O le whatarananga ma le whionga i le tamaita i pāla mia langa. Pe fo no fa e motuan po. I think o le temi muli na matala no ai ma le whionga i le sa whapito au ta pena le whainga pālo ta le tunu. O ina lava na mutai. Ia ma sawe lo ma whatautoina ma vele ma pāla mia o le mano samo. E le to e moa sa uava noa. Ono uta vai tulanga fo lele ele se me faingo fie no na fenga ia e me se yaso tau a mata o le pulanga la na fainga malo no te mana tu ele si tau fa se le titi e tu le iti live si tau mawasi no masele lele on sema leo so tatu tai ia e fa tai
e o ia ina pisi le fionga le te mai te palemia ane toe tu ava no mai lava i le iti lai le lana mo le mo fa le fatalo nei sa pu ina le aso nafi usi mai le mai mo mar sila te fatalo fatu ma le nga fa lolo le fionga le te mai te palemia ia talofa palauli malo le langi mama le soifua maua ia mana ia foi lea avanoa ua tataranoa ai ua faisina umi e leʻi talanoa laua fionga le te mai te palemia si u ta wa tu pela ngale mai mo le tunu o le von tu le apu le tunu wa po la me o le to mo so avanoa i lo fionga o le fa i le lima i le ono fa sala ngwa talwa ia lo fionga se al meni fo ta fa ia lo fa tu tu china avanoa se i tau vasa i ai foele le lu ngala lo o bu fai o le tatu tunu ai le o le o mo le la e te tele no ai mala o fionga first of all o fionga te mai te palemia o a mai oe ele se me foi ngofia le mele mai tau atu le matau puru tatu tunu ia faafetai le fesili mai ia e pule lo fale ali o lo fa pena na fa so mai le malosi o le tino ia le mafaufau ia ai mai se foi le anganga e faafeagai ai ma nisi o luʻi tau o loo feagai pea ma le tatou atunuu i le gasegase o upu fai ia ae o le mea lava ia atui ia o po o le a lava le umi e faaalu ai le mataupu lenei ma taumafai tuila epa e tolutolu o le faamoemoe o le faatulaʻi atu o le faiga malo leai e tulituli loa lava mauia ia auala o le tulafonu ia seʻi oo lava i lona taunuuga ae faafetai mo le fesili mai ae a oe manuia ya o le nge ya ka mo fai ku le pikola o le ngi ku ka fa ma me fai kar ka po inga la tu lo fion te mai pal me la mata la ofisi fa pa o la ofisi tu e vea o su yo sa mo lo fa fo mo le tunu o le mai mo le tunu sa ru fa sa la ngale sa ru fa sa la ngale sa ru fa sa la mal fa ma ngale fa ai le ya lo ofisi sa o tu lo fion le pal mia o fea le wa yai le ta penanga la fion le te mai te pal mia ma le fai nga malo fo where are we now ia mo le toʻa lava le iai nei ma le faauigaina e le HRPP o le faaiʻuga a le faamasinoga toe talosaga i le sui faaupopo ia e leise mea o le afaiini faaliga taofi a le lo ia ma faipule o le laitu ma lo ia foʻi ma faipule e ua e tofu lava tagata ma lona faauigaina o le mea pito vave o le mea pito manino o le toe fesili i le faamasinoga sei au mai se faamaninoga o le mau lea e au mai e le HRPP e lē mafai ona tauaofia le fono seʻi foʻi lea maua mai e le sui tamaʻitaʻi lona ono pe a mae atu uma faamasinoga ma nisi o faiga palota laiti ona tulai mai ia o le tali lana puʻupuʻu tui e lelei a le fesili i le mea na auala mai ai ia le faaiʻuga ia e manino mai ai le tatou mataupu au iai le vai ani le lo fion le mal palme wala wa lo fu yo tau sanga le palme ela i mana tua e lo o langa fa sala lau na ta ofi le usu o le fono a Samoa sei fa tali tangi o fa nga solo fa nga palota le fa msinoga i lo o langa fa sala lau le fo si le fie lo fion o tele i mana tua na ta ofi se fono a Samoa se fa kani se fa msinoga se tau fa ma mai le vai ani le fa mo lo fion le tabati palme e sa o lelei a o e tui e uma faiga palota faatū foi le tauaofia le palemene faatū le faiga mālō ia ae faauau lava ia faamasinoga o soliga tulafono foi lea o faiga palota ia i isi foʻi tausaga ua mavae na faapena foʻi ona tulaʻi mai ai ni faiga palota laiti a o le faiga lana na sauaʻi ae ua fou foʻi sia mea ua amai e tuila epa faapea e faatali seʻi uma mea ia ae na o le pau ala le mea i le faaiʻuga lea o le sui faaupopo auaʻu te manatu e lua fesili sa feagai ma le faamasinoga o le fesili muamua o le a le faauigaina o le 10% i totonu o le tulafono lea la ua mai le tali ma ua suia mai le 5 i le 6 ia o le tali lana o le fesili lana a o lesi vaega foi lea o le fesili ia po o afea e whaonga ai ia le aiaiga lea i le sui whaopopo.
O la ula faitau atu i le tulafono ma le faiʻuga a le faamasinoga. Fai mai le faamasinoga toʻā faaoga i se taimi i le lumanaʻi. Uma atu ia faamasinoga, uma atu ni faigā palota. A manaʻomia ona toʻā faaoga lea. Ia, ae tatitoe foʻi mai lava i laumau lenā e au mai. E lea ia ma se mafuaaga tatau o le a taofia ai fua le tauaofiaga o le palemene i le 58 o faipule auā o le numera lenā na ave i le atunuu e fai ai lana faigā palota ae ona o le mataupu fou lea le fai mai le faamasinoga toʻā fai se taimi o le lumanaʻi e apalai i ai o lona uiga e lē mafaina aluaga itua. It's not retrospective atui e toʻā kick in i se taimi i le lumanaʻi ona o se suiga fou o le tulafono. Ae leā iā se mafuaaga tatau o le a taofia ai fua le mea masani o le tauaofia o le palemene ia ma faatino le galuega o le faavae o le mālō o tofiga i totonu o le palemene i le fofoga fetalai le sui fofoga fetalai ia ma le pule faatonu foʻi i le palemia ma le kapeneta. Lau fionga le tumatei palemia vai ngā le te whaamālama nei. Le te whaamanino mai le whaaiunga le a le whaamasilonga. A o le activating of o lea clause o le tulafono when it's needed to do so. Otherwise, a umala le palo kai sa fiku ko mai kai, e koe activate ni me pele ai. Ele ai. Ia. Malo, whaaftai. What now? Moving forward, lau fionga le tumatei palemia. La le sila sanga le laso. Ia, e ina isi mataupu tutua lea e whaatalitali foʻi i le faamasinoga. O le vaenga muamua o le fesiligia foʻi lea le HRPP ia le faavae faaletulafono na fai ai le matou faatautoga lea na fai le aso 24 o me le tauaofiaga lea na matou ō fai i luga o le faatonuga a le poloaʻiga a le faamasinoga ina ia faia se tauaofiaga ma faatino ia le tulaga o le faatautoina. Ia o le tasi lena o mataupu o lea o loo talia ai nei le faagasologo o galuega a le faamasinoga. O le lona lua o mataupu tutua o lea ua atonu ua maua mai. O lea ua tuu i totonu o le faamasinoga ia moliaga ia matautagi o moliaga o le lē aloaʻia o poloaʻiga a le faamasinoga contempt of court i le mataupu lava lea o le tauaofiaga o le fono lea na fai i le aso 24 o me. Ia ma o loo molia ai amata mai lava i le suga iā tu i le epa so o mai ai ma le fioga iā to le afoa le sa fofoga fetalai so o mai ai ma le failautusi o le fono ia ma le loia sili. Ia a lo faapea mai foʻi ia le poloaʻiga lea ma nisi tagata e aofia ai i le tapenaga o lea sauniga o lona uiga toʻatele a tagata e ono foʻi lea tauaofaʻi atu i ai i le lē usi taʻia o le poloaʻiga a le faamasinoga. Ia e pei onai mea tetele lena o lea o loo i ai nei auā o le moliaga lea o le lē aloaʻia o poloaʻiga a le faamasinoga ina ia tauaofia le fono foʻi lea e aumai ai le mataupu lea ua lē mulimuli taʻia e tagata nei ia foʻi lea fai o le poloaʻiga a o le lē fai o latou tiute faatulafonoina amata mai lava i le ao mamalu o le mālō o mai le failautusi o le fono ma le loia sili. Ia ma le a ua agiga i le faamatalaga a le failautusi a le fono i le taeao lea na maliu atu ai lava tiatia ma faamalūlū atu i le atunuu sa potopoto ua o ia ua saisaitia ona 5 ona ua avatu le poloaʻiga malosi ato le afoa ina ia tapunia ma loka le falefono ia ma faapena atu foʻi lana minista lea mo le fono faitulafono o le suga iā tu i le epa e aua lava neʻi faia ni tapenaga mo le sauniga. O lona uiga la foʻi lea ua lelei ia ua latu tiatia fai lana faaaliga lenā ua o lea toʻā ma ua lelei iā lea o se
o se ofisa I te tonu o le malo ua ata mai ai le mea lea mātou te masalomia o loo whaia uma nei mea I lunga o whātonunga atu I le epa. O le vaso la sau e whangaso le mtau pulea, ma o le fuena unau le tau banga whaupai I malau fionga le tumache palemene, e mauni tari o I mtau pul vaso a sau? Ia, o le whamoe moe na, o le whangasolonga ia fo ile I le ngā luenga le whamasinonga e whape whamawina a po le me foile o le mention. Ai ona la o le onga o le tūlanga le ua one I ai. Sa whaita a vea le whai unga al whamasinonga foile ato e tārusanga. Muli nei. E seto lai lo le isu lea o le whainu mera foile a silia ma le manu malo I te tonu o le palemene. Ona la ua onga tele le si foi mata upu le uto e au mai foi e le whainga malo atu I la epa tausi mea. Ea o le la o lo o ave I se talu sanga for urgency. Ono se mata upu e au na tangufia ma whai I se whai unga. Ona ua whapena ona tōloa ma tōloa I pea. Le wha moe o le tunu e tawa o fia lana palemene o sui o le tunu e o atu e whaia whai unga. O upu whai o le malo. Ia, ma whātu lai mai le mātou malo o mātou le na malo I le tātou whai ngā pārota. Malo whaftai lau fionga le tumache palemia ma nei avanoa I lunga le tātou proclamen manuia foi fia au I whai unga nei vai aso. Whaftai tele tui, ia, to e talanoa I sesi avanoa, manuia le ngā ruenga, to whaso I fua. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done, 2,010,000. Sold! Congratulations, 2,010,000. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa. They've been amazing to work with. Ale to e wha wau o tātou programen nei taia. A whaisa e muli mai le whatana ngala mele fionga le tamai te ipala mia. E lua mea na o pikia mai I leo o to e whalongonongo to e nei le taia au. Momua.
o le contempt of court, le issue lo contempt of court, lena issue e le whamsinonga anga i te le epa, te le foa, tia, ma le tamai ta ilo i sili le malo. Au le siu se u lao le, me le whamamamani le fionga le tamati palmia. Maisi. E le ngatala ina avele, le morianga leo le contempt of court. Ono le whaatino ino te o swawhai e to whaepa. Ai marisi usima maisi. O le whesiri kere la. Oi la maisi ia e le i whaatino ina o lato tiute. E tusa o na poloa iai le whaamasinonga mawalunga Samoa. Awa le na mana laina e le tangata na emaili mai hatia upa atik o le aso lulu po la stofilo aso nei o le nfa mai le feilo ai ngā le fonga vitalai sunga le pari tele ma marisui fonga vitalai le sunga muli pola mai le ofiso le fono na emaili mai la le tangata hatia upa mo le sa angina i lungo whaasalaunga le sivaenga le la fonga sa whaailoa ele e le whailo tusi le fono, mai la whaingaruenga le fono, e le whailo inga lea ma le whonga whetala i whiriwhiria. Whano noanga ona e whamailanga e whano noa i le whailo tusi ma le ofisio le fono, ona o le sunga le whonga whetala i o le loia, e le teo fwone malamalama i le tūla fono. E le tali le au whaingaruenga le ofisio le fono i le whamasinonga. Ai tali i le whonga whetala i ma le pāmene. Wow. What? Ele te tonu no mafo fau le mea. Awai ele ai se patua oi. E mawhai on alofanga seisi. So o se teimi e sau wai se whatonunga ma se poloa inga mai le whama sinonga. O lo wata le tonunga whaatanga ta whainga ruenga le malo i nawai teimi. Le se stanga ta whainga ruenga le malo alo mai. I le teimi a mai el poloa inga le whama sinonga ma se whaatonunga le whama sinonga e whaatatau i se matau pu ea fiai se tangata po o ni tangata. So la fonga la fa pe ele I don't think fa pe sang nga kia. I mean tia I know tia all his life. All his life will visual fono. I doubt it so very much. O sang nga le tia na fai. Why? Because o tel tonu le te mali o le tunu o lona tautuanga lua le tunu o lo official fono. So he knows. Ala me foi le na fio mai tia ile aso lea il fatotonga mai sa no fa pea. O lona tula iane ile na teimi e fai le fa mala manga i o ile sa fa pito marvanga fa fai. Nei sa no upuaya. Wa noa tia lodu o tae manu tavai. Ilea ile fa tinonga o lana ngaruenga. Sa no ngana titia sa fai la sole. E la to apo nei le fionga le tama te pala mia. O le faulunga o se matanga ruenga mua lea. Wana te utino i luma o lea tunu. Wanoa tia o na lima, po wanoa tia o ia e peo le upu. Wanoa tia lau rua tae mani tuvai. Wale mawhai o na whaatino na ngaruenga. Ono le upu whawhengo fie, wa sānu isi whapea. Wana leilo ai nei. Po le whaamsinonga usta iai. Po le whaatonunga a le sa avem whong whatalai. Po le whaatonunga a le minstar mutanga ruenga. I think 2 days ago, na tau mai, o le tele o me vaso manita to atu. Na tau mai e le tasi tangata i atea o tangata whainga ruenga le malo. O le meala na le ufai nei. Ma o le tele whai o whaurulunga o matanga ruenga le malo. They can't say anything.
Le mawhai o na whaia le mea o manatu lato o le mea tonu le masa. Why? O le mea are kasi. Wa nono atia laudu o taimane tu vai. Wa alofa I o wa fia savali I le mea sao. A wa fefei. Talo fai. Talo fai. Ia, ma le mea lalen wha mamla manel te mai te iparme. E le o le tele o wha malama na manga o whai e lo ia. Ma so sesi. E wha te tau I le matau pule lu ngā la loa ne. O na avea I lea ma mea sao. Walu le mau wha sa lau ngom ka uai lea ma lea sao le mele se le mele lang wha koe le whango ngai. E ka kau wanga whiri mo morka mai kai lea. O nga wha kua ausua I lea o le whano. O tele la wha sa lau ngom whai. Ia roi ngā mea whole ele o le kele o le pese. Ma le usu so o le pese lea. O na avea ele ma mea sao. Wala nga e ale skemie ki pese leo kere ai ma e usu o le pese lea. Ai kere iro. Kwa se hare pese leo usu. E ki ke ia re whai kore whai pese. Ku! Ngai pa urua. Po! Ku! E wha kwa se e pese a. O le pese tele lama le pese so o le mata apule. E ono avea ai ma pese sao. Pe sao foi nota o le pese. Tau no wha penatu le. Mai moanga le tātua. Tinu, now, au le tau lunga le tātua proklame le tau, e ta tau ona o avatu le whamaninonga le mataapu nei, ona po, sa o kou teile tala sa lo mia le newspaper le Samo Global News wha tau ile. E le sunga ia vi tale Peterson. Now, from memory, li poti le save. Alu fafo, alu tonu, le mele tu ia vi tale. Ia na vaaila ia le tamaita I leo leo. O sau vi tale I fafo, matala noa I mori maule le, yo, tono le potu wha masino. Lea tala leo tom whai wha manino atu tala le tupne. Ia, leo lo, le skala I le wha masino. Lea lana fsiringe loa mai, angi nai le tala ua whaatonuina le wha masino wha masino sidi, ia le sunga vi tale ine, te pena sana lohi, ono tua inga ia wha sanga, ia te contempt of court, e leo se mea, e leo tua inga fingo fie. Au leo lawa mai le whaamatalanga alpitola au lea a vitale. Olo ta uai. Let me read you this paragraph. Vitale, via his lawyer, is preparing a complaint against this female officer to be submitted to the Police Complaints Authority. Vitale was not charged and was released by Chief Justice pending a complete investigation by police, which will result in either charging being laid or not. Le sila le tuar tupe. E na mai ne mo sunga a vitale. Wala le kuri apur ka mai kai leo le nga mafuai melea. Pola ko ngur kala. Nga la ku vi kare fai mo mau e fa tu sol ripoti le na mo ya ai. Ele iro. Ko nga me foi ngi. E ongo ke I wa fai nai ma le mataupu o lo fa nga solo nei I le fa masinonga. Le au le melea. Le fo ko a ye I le o nanga leo. Le fo to e surface I le o nanga le matanga wenga leo. Ala le mele fisi le o nanga le matanga wenga leo. O le ato toa o fa maunga e amatai on fa se morianga le fo ko se fe sei ia le ona ngal tanga le ngalo so ole mela le fa mani no mani ta ole mela na li pote le mai ta le le apo nei ele loia a vitale ma lo ta pene nei ma nga e ono ngal ta apu ile Police Authority o ila to we fa le so swenga e fa ta u te mai tai le ma tu inga ia ne fa sanga ia vitale le fo ko se fe I ma le ona ngal tanga le ngalo ma ko me mun muri lenga ia le tanga le ngalo ola o te mai tai le no ma pu ene ata o to sulu man tu me le tal no to no fo pu ene ata to sulu te mina wa to foi molianga ma distribute le fo ko a fiel officiel
O le fisili kele le uka uso malo ka mafau so le. Ni ki o foi ko kele o ko fa me ole ko kar ko nginga o ko le senga o le ole. What is going on, police? Pa fe eng fa ngal mo ngale. You know. Ole ta tianga al mele so ona pono tala no tu le tala no mi fa tau ya vitale. O le tai o nei le wo tala no tu. Le o tali mai le vaenga vitale Peterson. O le fa mal mangan na tui. Fai lau fam silong. Al mtau pu ne te loa. E fa au aya ngai o le police authority. E fai le su enga o le tamai ta ina ia fa tupur tala. Le wa fi ai vitale Peterson. Ile mtau pu nei. Ya. Makoe akangi e foi, makoe fa mamasangi e foi. O le mamalu, o le whaatinonga, o le vasenga, o le malu o le malo. Si mea sini whinka. Le lau whamani no me le matua le vai. Ia, o le tala na mai le vaenga o lo langolongo ina le pitola au a Vitale Peterson. E pei o le mele sa au tala noa tuai. Ana po, I'm sure there's more coming. I'm very sure that there is more coming. Ona po na utala no to le tatu tinu mo fa so atu mo tu fa to le tatu tinu le video le was circulating nei le na utala sanga ile tinu le po na po mali dia ya o ko sending a message video o mo le mas filmon ku po video wala fo merka. It's the same video sent to ET Live 50 plus times. I don't need to go 51 or 61. One video is enough for me to view. Fatau se fatan noanga na poe e angi na me tau po lo masalo mi se foi pulo le HPP il fa la veto tavale na mali westa le o mo no fa mtala to na pole me tu el ET Live le meta po le o le ata ti fa pe a wa le ngai o le tele o tala le fe ave o le tala no fai mai esi o ngen o fa lo o kalongo ya sengi se lo sengi fa ka o fa lo o kalongo ya ko masilang kuku yo fa pena but it sounded like il video le up to the family is going to take over and do their own investigation. I've never seen that before. Tili fa long mo tili vai mo but o la le fa msilong la tili le video there. O le ata pena la vale ainga ya. Le la tau su esuenga. Ina ia maoni wha matalanga mau tutu o na toi momoli leo le mataupu i le official leo. That's how I read le video le wha ngā solongi. Ia wa orkali a fo nge mea uma. Ia mo meo tupe. You know what I mean? O le mataupu la na. Mana tatianga le na o lo o iei le mataupu le na. So, peo no fatu fo po unless sao se fa se lo ngalo ia mai lo fiso le o ia ni mo ni mau mane me fa pena o le anga ia le susu nga fa awa u ma la to susu nga ia ona tato to e o fo le ia ni mata pole but at the moment that's where it is ile mata pole na mai mo mai ale tato what no le nei tai how now I think por tato por kalamel na ni tai how malo ile mai mo mai le tato tu ai Momole atu le whaafeteitele i le company le WT Media. Ono lo tau langolongo mai le tu whaatasingo le whaatananga me le fionga le te mai te ipal. Mi whapena fo me le fionga le te mai te whai. Pule, whaafetei ruri. So wai lau fionga tanga loa mo le. Ngā ruenga o le pu ino o le nei ata. O le whaeunga o le nei vai aso. Bara tāpena ngā tātua tunu i outou whaiwalo filima ia ile manui o le tua ia Samoa o whela fo la tātou tala a ngā i lau porokara me whai ngone mana tua o la sunga fua o le vaso asau. Now, e ese la vai aso nei, i le vaso le la sau nei about i matau pia tupu le tātua tunu i Samoa, but o te mana o fo i ilua le tātua tunu o le nei porokara me ene na o me tupu i Samoa o le fo te ilua e iei mea o lo tupu i lo tātua lo te whale ni usile nei mana vaenga o lo e ia ina vaenga le tunu e mana fo e tatu va valua tu fa mai pola me o lo tupu le topi tonu tatu te fe tu fa e me fa lo tatu tunu molo lato si fia al proclame na al ET Live mo o
ile nei astona si o mafofo pe se me wanga lori le mo le ai so le le ai ya kau fai le ai mo kau fai ngalo ma kofia le wo mai ke ya ma kirkero ko ri ve ma ko breakfast ngike si ma ko ai wo veler fai pancake se that's ET Live this weekend manatua it is tau ona mawhana mai mo mai por kalamen nei lunga le YouTube in the next 12 hours ona mai mo le subscribe follow the arrow. You know what I'm talking about. Ole ata pena foi le ET Live. Is da mai video e fai lo to ele tatu atu no pe fa feo nga fa ngar me nga o YouTube. E activate daily me fa notification me pena ni yes de fie me lo tupu pat. Ole wa mata ma fa wa watu tatu o nanga ilunga o YouTube. Oh. Te ticha nga lo me ta wale. Ono o lea wato e wha awau lea o nanga li ET Live i lunga le tato YouTube channel. O le mea lea, o lea o te waai. O loo iai ni so le tato watunu. O loo o tau whao ngā ina ata le ET Live. E tai lunga o tau wha salaunga. O le tua lalo ale ET Live, le eitu mai pēmea le ET Live ia. O leo wato e wha awa watu le YouTube channel le ET Live. E tātua ia la tau wha salaunga. Ai, a whai o e wha o ngā ina ta le ET Live. E tai lunga o lau YouTube, po lau Facebook, ma mea pena, ere ku pe mea le ET Live ia. You know. Okay, iloa, le ase se le iloa la ngā mea e. E siri kaki mai pea ka le ET Live. You want to watch ET Live video? Go to ET Live on YouTube. Type in Talano Media, it'll take you exactly where you need to be to watch all the videos. That's ET Live for this Saturday. Ang lile tua wha manu iu tua whai wala whiri mal whai ngol riba aso. Tai oe malau ainga. Au ria sa varinga o le vas fo mal tāpena ngola sapati. Ele asa ta whaafutai fo ia tātou malo whaalo ngia le fionga ni whai pule. Nganga whamanu nuwa lua. Fionga ia vaile. Pa ia ua Iona Sequini mo le avanoa whapena foi. Mana fionga le te mai tai pare di tal soi fua se uriel va so asau temina le tui we love you too we still do man we fa un le vaso fa soi fua